الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor wajihunda uhonda nmwe Komor makatika ondo na tsawema suyanuni njebanu a noa alio oharuma izensiza monzemba linambal watukufuika ondo mnidungawe makatianu noa johundunga baadaban gamu msalimuni hezentosa za kisilamu nwambiena assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu rahare jakari njia harma zemada mas'ulu ikaondo zare hansi banema siku ya leo handanindo renga utukufu unu ribushirianema hawa khairi wa baraka haswatan handanindo unono na mwelewano na mwishilizano na malime nji zaurumia nyezimu ya jahiliensia hatu ike omahanda unu riwonenro babonga sinro nando jahili ya ensi hunde walezi itotsinda wanua liyo shari shinde rikombwensi ya hatu bidhinillah karimu rijerudo zamba hadisi ezari biria pia. Wanama wa Komor gamjoka zelera zinu zinsilera za hangu shati tsawani njebanu nsilatsema da zinji hoa katibo birao hasibabu information rizihunrao nane za aktualite kao kazitsuri ruhuso kena fasiri permete rilatse wakati yonde mane kao tijabanu tibaliyama adaikao emada yongyo muhimu wa Komori wa ijue haukaya zinuma de kao ngazi hashirisha wa Komori wa jwe saidi jumwezi rihunrao yonde mane kao ni wakati ronda mbawa saa si utsahari njebanu ilo wenji wa shinde wa juwe eza zidindi ni engari pulao nda huu haukaya ntisele mbeziwa ya baba heni mnungu jusoleji ya dodunga oandrikao ndo mawatsaua hawatsaua wake wa kalman wa hanyu harumaze mimbari zinu mdo jwezi la wanao hautsahawa nruwa juoba nruwa henu wakatizi jogonga. Ebenge kwezi namni permetera hane janji harumwe mada nitendeni to taarifa zilo muhimu wa ima hwe taarifa handani dobe mhono atanga hosoni mwa emanama mhu wangu njomba hangu fahamiwa Said Ibrahima honfarikiano dunia wa mzazahahe ikao hafia harumwensi inu emanama hajimbaye hazone sabo leo ensu wandajo kauswalia ne namnema itijo kauroha wandungu wajodunga idirekta yo reportage ha winji ili wandu washinde wajue zenongo kaondo za pangwa harumwe maiti shami minso kanzani tsanga nyiheno wa Komori wonsi pia iliribe omhono atanga hosoni mwema na nyasi zuki watu mrumishi mjana wa hensi ya Komor iliruone sema hususu sikao ngamjoka hone samna historiki bano watso jua ukafahami amfikru kaya ekanga bwandu leo wazeshele yao ngamimengoni mo wana wajanaye hongomeni wakati akahenda kandida handani harumwe tsanda tkamina mwanama wa mbashaseur ye biro ya hebulao hatu nide mrika otska harumwe stafu wondo wakati na kaujwa Monswif wondo wakati na kojwa Sast wondo wakati na kojwa Nasoro na kaujwa Mshami wondo wakawa compose stafu ya fahamu wakati huo tikamna ijana tika premier shatsi kaufeze parti no wandu wakauhimilia ye kandidaturi ya fahamu ya makati yawe kao rende hawanaanya nujua hendo biro tikamine yabo ripanga rikabwazima hata gerije henimru ya jare ngenzia uharumwe siyase makati yani yabongo ndongo hamada hizo karjajo jua leo baje wafati hamada unu andaniye mwana mkomor isilamu izolongo sontipe kao zehija sila dimarke wazima deze furaha ne miswiba ebengabwe kawajibu rjene mhono atanga ezakado abili dohone sa taarifa ya husiana na konseri kao ye konseri yongami mengoni mwandu ikao ngwa shangiriao haku nande mwana mshwa hatu artisti wa hatu onsi pia bibiridwa kao harumo mji wa Lyon leo handa joka kufanya konseri kao konseri yu hansi wajefanyishe le 18 laho mwezi wa janvier unu insha Allah ta'ala ngamhutajio wana wa Komori once ikao wovanga le jimbo la Komori wazaze wakauhimila zenjema za ho wana wakaukaone mwana mshwahatu bibiridwa ye maartisti onsi pia wa Komori rowajo kaukaone harumwe konser rowacho joko kaya onsi pia rike bazima haukayaka nge yende mwenye konser shange na maartisti menji kaongwa joka uhimile konseri inu emasihu yayo ebengenga mtsaho mahususo mji wa hatu wa Lyon rike hasha na mboda rijokasi ujorenga wandu mahususo artisti mengoliwe artisti mahuwa Komori hamaridwa wa Komori onsi pia ni wa Lyon wasane rike banu wazima
ze publication ngarizifanyao ye adresi ye lera ye biye pia ngamjozi Paris armaze platform kao ngarongolao zinu shanso kanza njuze banu kaya mengoni mwa banzi wana wa Komor wazaze waza wana walelao au karidwa yene roho njema yokulu a'udhu rabbil falak mimi ngamzitolo mfano hesha mashahangu shafaine kao ende mare ni wahatu mahala hunji yo participe ye usaidia mahala hunji ye hanza ke mengoni mwana wa Komori watambi hao rekangu joka ushinda rekaka jana ka ushinda shaitso rashe ililo jasison tipia ebengeti kanza ni mpareni hawinji nimwambie nuka ya ye tarehi 18 ya mwezi wa janvier uharumo mji wa Lyon ngari parwao ni bibi Ridwa haushangirizwa ma artist menji wajoko kaona harumazen sabu zamando zahe azifanyao harumo mji unu ijoka rangunda bo 22h ya adresi 1 rue Louis Saillant Vaux-en-Velin ngabandu wa hujuwao la vima 6920 Lyon yabo haina mnungu jojua ya angalie tena harumaze publication rizipartageo wajoka ubale magari wanzwa harumaze transport en commun mahususu do ajeni shaheni mrulio ngujuo Vaux-en-Velin yoketina namna dote taye hata hadi wondo pande huu upande wasa ya doka ya wananyasi wa shababi mkombozi watendelwa ni mzee wa hatu fundi watu rimjwao sonsi pia fundi Said Hassan Abdullah au Said Abdullah ndio mkao mjua ngwari paranao haukanga simengoni mwandu wa aidi ze fikra zin harma maendeleo ya nyumeni ya fikra zindwa jina za basa uwemba na yin ebengesha babi mkombozi wa dabula haki kao wanazija na wenji na nasho atu wenji na asinga sibohari yabo risedao ze fikra zin mwanama barufu harongwa juzi haonesa wajaunga mjonsutene rangwe mwanama alimsa milio rangwe mwanama fundi wangu shimeju wangu fundi Isufa rangu wangu wenji kaunga sivamsonsi pia rangu ustadhi wae wajana barnamaji ya udozungulia harume mabavu hautsaha wangu wa sensibilize mbwana inurenge jirma indraji ngari parwao le 12 janvier mahususu harumai duwa yahe mwana hatu mwana nyasi Colonel Fanu ikawe duwa inu karna ujwa huizi ya haukaya wede mrikao kabati mri aranda ziena eko mri akajwa alonizo na eha eseye ya onese ndongozi joto mwana mkomora wa Komori harumashida ebenge shababi mkombozi wa daula hakikao hunulaya harengwani fundi watu Ustaz Said Abdullah na wanazijana wenji walodingo ni hapo rimsedi yao ze fikra zahe ngari paranao sonsi pia rende harumo mji wa Bonn rangule 12 janvier linu rendera kebadzima hadunga na uhunda fikira za usensibilizea na hukomji unu nga utayari watsa harikebadzima nawe duwa nyumba humjiniho yabwana nyasi mlo Marseille rangunde makati yanu mjua ukaye makari otsahe mabisondo mjiniho ganzao wangu haraka waharakisha ukanga bonamna ya taratibu wangu ushinda wajue yeheli ya ushindaji sensibilize ezo nongozini walopari wajau shama ususu hulo hule nganzao wangu wasane wajikonserte langwa baha ndemene kaunga mjiruhusu hauni towe nimereka au isaitilo abanu no wangu wende soze nongozini ustadhi Said Abdullah de 06 56 12 04 71 dungu chocho humpara henu ulo mtayarifu wahenda haruma umendo unuaho siku unuhenda haruma mjua Bonn gujojo para ustadhi hauya pare madame swafuata ya numeronda inuyo 06 56 12 04 71 ou bien haruma mjua Marseille uo dungu jojo para emananyasi andil au 06 51 80 13 94 06 51 80 13 94 yabo 94 à la fin yabo mnungu josana rangwa baha wanruwa jimobilize iliri wone taratibu ya nyumeni ya chulanziani no wana nyasi wanu riwone namna ya ushindari sensibilize rinjie harumwe miji shawa jaurombele mwananyasi mana hatufanu duwa mahususu handani no wadu nga onsipi ya watende harumazemba na zinu wadhulumiwa wakatulandwa hunde wakati ya botsena wakensi watwalie wabarnama jishe yezikayo zibulao mijini rangu ustadhi ya rengaze nongozinu lotsi handani ya deplace yo
wandu wasane wake wazima wajisensibilize harmwe bwana inu haukami kala uzambo kange bidor donda namne nrwaji ya ubasa wazeno ngozinu ngamfikiru kafu ndino ana nyasi nasi rilo wazima nao heze fikra garjoshi ndaruone metodi nrwaji ya uwana harmaze bwana zinu inshallah taala yemba hadisi inu ngamjodo irejei haina wakati kamnungu tsaho ya ransenye hunu pari mimi mdungu jojo ni para hauya pare mwanama alimsa milio hauya pare fundi Yusufa wandu au pianga sitahati ya ushinda rekordone wazima za operasyon za msafara wa Bon marhaba wanama watukufu ngarinjao harmaze mada yemada amado ngamjoni swamihi haukaya ngarinjao harme hadisi ya maore rangu haubenufu hahonesa message muhimu ilowa komoriwa juwe zijirio akabanu ritsoba ki harma hoji sensibilizar mwe misaada shakari tujwanezi vuwao moni benge ngabonusuwa ziwa naombabi shanga nzori juwe zenongoba hanuzi liyo leo hadisi ya maore inukwezi wa komori watukufu ngionziro ndondondro ngionziro haukaya ngarjoma mbanukawo siku wa leo wasi ajali ya mvua yenda mnoikawo inondasyon ya kweli ya rohora nusu ya mahala ya ruditse na enjeza zila tambwika ondo zakaya harumashesiwa na mwone mahala wasi hamagodarilona mifumo banu na arudhi zaadi haza usanumba na miri ya zuba hata haba hana mahala hata hatushindo tsonjilwa wanduwa debarase ya feri wardiwa jebala waibaya la mvua lirudi la ndisosiha hajirma ya mvu ikaweze video raziona leo ndungu ono mahala hurohorwao yabo kwezi wa komori watukufu ranzareleze ukayabanu zenongo zinu pia sima isilamu na zenongo zinu kabana mruko tezane ya riumba haukamnyezi mguwa yeche kabana mriashinda mfanyi ya makri haina ndongo zilo harumwe roho hawarumwe ni ya ni mzimandasi izo ndizo mnyezi mgu ya kao hukumu nguri hukumu heze niya yebenge yabo kwezi Tanzania jeni heze jibanu ni beherisala nkuu harumwandu ikawe makati yanu gwanshiyo harumashesu wa shamauri riwono owenye ulayinu ranguye raisi ya renga ensinyua ende sao Emmanuel Macron rijari wone waziri wa mandoahe na mawaziri matsanu wa debarke harumashesu wa shamauri na François Bayrou wandu wadu ngabu minu Manuel Valls na wandu wenju wenda yao mmono helo wananyasi wa maore wao wa shemeeza walisotana bahi ye namna ya mfaransa ya balia wa maore paraporo ya masi wa mandwa jina ya yarengale o ya lonayo ye namna ya wabalia badala hensi nikao hairenge nguifaniso sawa niyo hajaria hahaki za kibinadamu hadrua ya bidiwa zihunde za hiyonsi zanongo izo pia le kafalinubo la haja ndo bahanu zanongo zinu za kaujiri karina ushukuria karina bazindo ajishanga bandu adingo amba zembi zinu do njema zinu kaziti njema ukari towaroho shazi jaziri benulie nrongo wanru pia washinde wake masensible haruma zanongo zijirio iliwa jotusheha watsahe namna ya ukawazima wanru tena washinde wajitanabahishe nezi jirio gamfikiru kata habaha nyezi mgulinu bayarere ya shaka ujari na mze ya oneze ni ya zaho wanadamu ila message nziro raerewa shayere wa umma wa utsungulwa lewondo wa komori wa maore wa nzuwani wa mwali no wangazija walo harumashesu wa shamaore nana si wa komori rilo harumaze nsiri ya shiori isikini yawe zijirio no walo harumema si wa mandwaji watsutushe wa hakune zonongo zila ribweshwa risala ne ya riumba taboti janeleze banukai shintabisho mimi mwananyani mwanahani boltu dokanga bwandu hata haba hawatsokiru tanaba hizo nongozi larangu shawazire ngao watingo uono huloze faida weransi hizo rairewa rijuwe engari fanyao hauka wanrujo hanzana haruma umani jabo kwa wanrujo hanzana haruma msiba swamahanu wanrujo hanzana haruma msiba hau wanru hanzana haruma njema lore ra msiba tsaunu pandoba hanu wokabadzima ngamono heli walo machamala ngunzuwani mwalinga zija maore wiho ulaya banu zensi zindo ajina ngabafanywa keti ngabatolwa don ma association atoao zanongozo pia hotsotsaha haukaizo ndabo wajiri makafa menji ngabola ajiri hata ozanti mwono ema ajile bala ajiri maorelinu ngabola ajiri harumanti zindo aji wakomori kwa jaji sensibiliser autant
na tsuka karitina ndo ansho imo ashe hautuka kabati masilamu benge washasha armazenzi hizo shabanu ule woyinu iritushe wawasi tabola vimandro atende wajisaidie nge waje wasaidilwa Mfaransa ngukwafe ngurongo armaze radio katwambe zijiro kako mori wa sedajau ze association serar ekatima yot premier shakutuona serar hata yo egwanzima yamba yajireme eli fanyaja ukutuzishia c'est normal parce que ngwa zilengao wabire harmwe sensi ya kisiasa habo wanzo wa jouer diplomatie wa onese toujours ka ondo aliyo malgré kangwa aremwa oku do wa Faransa wa ondo atingo wa denonce watina si ka ondo rionao hawa maore wa watambi hao yabazo nanzo na bihar mazeno ngozinu pia hindi skanzanele zokaya ye maore ra hakajaelewa ezajiri na iloka fadziro haukaharuma intervention zifanya ono ananyasi wenji waheshesiwa toujours ngo haruma strategy zotsoba kibala babo zokabane mzwanine mgazijane mwali ngebido ya tabi haruma zijirozi na bwe kazi je hali yoyota abunziro haukaya zeduari omba o ye maore urongo leo je mzuani je mumali je mgazija ngutoshemezasha Mwenyezi Mungu kabati ya shemeza waje katoliki fulani ya jato edwa maore kabati ya shemeza ya pare papu ya semaore hau ya towe duwarangu Itali kabati mruyenda haruma l'eglise showa na Adamu walo maore pia handanido wa maore wao ngo ujumotsomba Mwenyezi Mungu duwe mwe mgazijati ngo humvumbua duwe mwe malati ngo humvumbua duwe mzuanati ngo humvumbua uonduwe maore ya mhabilo leo yaweka rasuli daraja jio yabonga bo shari tsanganya abwala alhakika minga mbe messagino ananyasuelewe yeka kuturongo aja Jean Paul wenda ho l'eglise hawaju hawarenge bible hawaju hawa paraye papu wa mambo karombe duwa bora julaniza mishango habili abwahu na mtume Muhammadi na uonduwe mzuanati ngo mhabili duwe mwala mhabilio duwe mgazi jam habilio yabonga nzo maoreleo yakubaluka handani yabonga bo zari tsanganya ezakadwa bidi ngari wonawe heli zonongo zijerwao maore riwono ze avions za militaire ziro hao maore yabo ze jaza zo Faransa na la Réunion owandu watulao ya bwandindi do wazungu wao si wono juzi gabo avion militaire ya kauroha iho maore mbesa ile kahende la Réunion uje unu Faransa wandu wabalwa wana wazungu na mamilitaire na ze fami za hao na wandu wakaujaza hunu wajewa fete wa maore wa hanswa yabo yabo hele mjuani ne mumali ne mgazija lo maore ya hanswa yabo yode hele maore ba yafanyiwa yabo nganzo mjokaya ye mruoi karina ujwa muhadamba bahan garijo muhadambe seze karatasi na besi wazungu habo lona karatasi zabala passport ya nyinkudu ne ya hao yo maorenge niyo mjuani nge niyo mgazijange niyo ye mumwalinge niyo shayengu jokawa nuwanruwane na turi ba hata warungwa ole wo uharmaze media na ondo wazungu wao ngo atsungwambo eban maurenu nga muzingaro atandi kamwichilila mweniko wenyi haukangwa joka kabajaha mzungumudu wakajaha bahan harumaye dini yaho wazungu injitside ya Kiislamu awashashe wazungu wa asilimu wakubalo wingu harumaze comportement zahe tradition ze coutume ye mzungungo leo kaya sisi ngasidi ngoni naye mzunguka do tasaduva mzunguka do remambiu mzunguka do donc hasahelewa anibanu ye mzungunge na taratibu ya elewao jaboko ba hemaore je mzuani ya jabanu je mgazija ulo Faransa banu je mumwali ngujirondo mzungu hema karatasi hema esha shasiko ya jihada ya kango no abatanga sarma double nationalité donc yabo mimitskanzane lezo ananyasuka ya eke jaja wakateri sala ilarelewe rarantsuka ya na watambihe ye mabanga yatsi waho abanga jordi tsena wakenzi ritsifanye ja uritsende huno njaharo karitlekezeshe siwa hakabane helo alonzu anina mwalina ngazija watsingomba Mwenyezi ngurunde mndu yaripulie zilitambishao yaritari mazenjema naneshesu ashamareka ngishondo ngarjoka ndo sonzi hakuwa kaufabo juzi wakahamira neze toli no akaurohora ne maji no akaumira ne miri dabora kakaritsina engebala baka immeuble hula hamadezi lo ulabanu labda mbese wandu wajoka wakoza ushashi ebengabo zenje mazijoka za maore izo za tusonzi shana risane riziye zero hombi ne zero hombovu za utsolo ensi tokaya wanu ketubidize edizi wajilie ketubidirike jau na wadungwa na waheye na wasihe na wole kafali jasonti pia ngarohorao sonti pia atangaruo nawe namna nrashemezao ya ushemezo side mzwanu lo mauraiche ya ushemezo side mgazija lo mauraiche ya ushemezo side mumali shahate maure wangu toshemeza jasi sonti nanga aminu kahe ni mru
ya lahar mwema siwa yo mararulo maore utaabiho ngutingomba duwa shesu wa shamaore shiheju jasi sontibo rulo misirini rilo har mwema siwa mona wandu wakawomba juzi ranguze jumazino handuga tingohomba shesu wa shamaore haukasi lukubaluka shide pande shahe komori ebenge abo kwezi batino kamlaru male suala lino tikanzanje nimweleze nukaya na tafadhali relewe risala rerewa ni wananyasi wa maori na mtafadhali mwelewe risala ya Mwenyezi Mungu ya rerea karina ujo uhade mzungu kemu mzungu weka daliha ya mzungu ngele okange na enterea zitsahau njamba ndo atizingara kwanga sando aduhazi lori za wana emana gutsojo afanyashwa hende hanshiba hanu na abo siri sojo anzari bakisino wana atwatari waloze wa zairi dolela shangwa jo wafanyashwa ngabo wasoma arma za university warengeze zefaye zao hungwa nshio ngabo watsawa walole na kabula ngabo watsawa wende hula izo pia ngarifanyao hakanga lokanga saruma wakati ebenge kale oma yoti wananyasi wamba siri tsa warike wa Faransa ngari kubaloka mtsaua shaizo handrongo mwaka uzitsa sheza jale wowo zalisoribwe macho rasira nyukaya panata zila wada wakaufikiri zoti dezifanyi wao ngamonao tiwono professori ya kaurongo wao la fundi mleko liyambani yamba emera prefet maure hasubutamba wa distribue 50,000 repa haheyaba kahambe prefet maure kangwa bondrabo kamjatoa repa hunu waja kompoti ngamalata ndo atsonikiwa eshahula shijo hunata wa maure wao ngabo atsonikiwasho kojambo wandu jina wazisiwa zetabu zilo iho ngabo lekoli ya tulwa mro nema delenka problemu zinjizandi sosi hatiho busibala majitsena loli rohora izo pia Mwenyezi Mungu twanzari na mse habo ko hata haba hangabo watsozi ngara shile tikadi shaukanono nono ramba siti wa Komori si wazungu na hunue kaushemeza kwa tushemeza warenge Biblia kwa tushemeza wapara Jean Paul kwa tushemeza sha ngwa shemezo hedi ni ya Mwenyezi Mungu na mtume na homba Mungu yaje na Mwenyezi Mungu kaja paro jabahanu wanratsoni ya nzima yeka junjato wa riziki haramu ya bongari mparao ni nyonsi pia mwelewe ukaya karna uja ujihadaya leo yinu kena ukiri mpare Mungu yaje Mwenyezi Mungu kana ujabahanu ikawe jangu hukumuzeni yangu jono kabala nga wadona ruhombofu watingwanza hojo wabo tasuwa tsonoa na nyao na wana nyao ka yende ya umbeduna yinu ya hanse mipaka ya hao ya hansi na edini ya hao ya hansi na zonongo pia hatojokari bulaso nti pia ridorongo wa Shingereza nori jangari shongo wao shilu hayashinti hatojokambo walio Dar es Salaam wadorongo wa Shikomori na hansi ngwa rongo wao idu hao hatojokambo wazungwani wambanga mkao wazungu mwandisorongo wa shizungurangu hale no hansu kanga mrongo wao luhekao ye mjuaningu helewa ye mumalingu helewa ye mjuaningu helewa ye mgazija banyunga mwele wao hahansi kulturi ya hatu hahansi ya dini ya hatu hahansi izo pia yabole wo yinu kabati mrujo jarinditse Mungu hauyanza abadilizi la Mwenyezi Mungu ya hansi karijamba mtirenge papie mwaeshi jasi sonti pia shahwanza mtorenge arudhi ya ye hansi ne mipaka ne dini ya ye hansi no wanadamu ya watia ne luha hao nena mnawajoka ukaya mwanzemu ibadili hamvu lazima wakati ngujori na mza ebenge kwezi wanama wa maore sikaujani behele risala linu ngamjokanga bonji watojo lelewa habo kao ngabo zenongwe kao wizo ngizo hetswani harumadara jendwaji shamfikuru kezo wa Faransa wareleza leo warone sarmashesu wa shamaore ija wakati wananyasi na nasi sonti pia litanganyike ridokubaliana ukaba ngabanu Tanzania yonde madai gamjwa harumabada ilo muhimu de mada hezo ngozari hunda ya husiana no msajaja wawizi wanongo nziro zilo harumenti ya Komoro haukako ezibo wa Komoro kabatu tujo kangasina wakati banu wajiri hadi sinziro ya passport za Parisiwa uharuma yensi ya Dubai humahala yiho Abu Dhabi swamahani yiho kauyonde kapitali do handwa kawesh shamjo kaya haruma ye ezanongozajiri zahemza zaha tukao hafanya msafara wauroha banu henda harumwensi ya Dubai harunga haraja yabe hano wanahahe ukemza zatu oyi ahalabu haheya maore haheya maore rangu hale hondi hako fanye makazi ridunge dosieri juwe emana njoni rongo hindi wanduwa elewe sharudi tena nibe herisala haruma ensi ye helensi ya sendo msajaja mjokawe pasporo zinu zibularezo zinji banurisha akiki havumbulwa banu na maleti za kauruma wandu waja wandu wajina tena wavumbulwa yabotsa inule otena waja wasatse na inurezo ya satse na yabulwa ifori jintroduceri juwe wa Komori wa juwe hadi sinuila ndabi ezindongo za pulandabi eba nomnofuwa he oandu wanu
eske banu wandu wavumbulo kadu wafanya zendongo wando wenyi hau banu nga wandu mababa kodingoni wakarumu wandu wanu wakomoringe bido wajozi haka armazeno ngozajiri ebengelo zongo zajiri za mzaza hatuika o hende harun hakapashi ya honda Dubai oyi mzaza hatu ya hamaore mzaza oyi haja komori vacances tango mwezi wa utu haja habaki mbabi yuho zenongo zilazi jazi jiri habaki wanahahe wampropose haukawa dhumania 2026 inshallah hujao wende wafanya mashughuli ya hao wa haulaban yaani de mwana msheha lolani mwanamme mwananyasi ikawo nsina besoin de detailler madzina banu wapara mzaze wamwambio kange bilofanye msafara wende Dubai wende watu temba mbabi no mwende mwatsungo zemeblo ba ngabo John Henry ho ashinde msedilane urejeiri jerudo fikira toskwa hema shughuli ye mzaze hakubali ula msafara ya juhe yende ula mzaze hatu bwaka mwana mahahe mwanzani wahe ikawo mwana mahahe oyi hahana mwana hahe yahe ya iho Dubai badabo ula mzaze ha kontakte mwanahe oyi ikawe mwanahe oyi ngarjo mvumbalezi na rimbeshele marahaba menji haukaba ala mze wahahe mze sira jihom jini jomani ya kontakte mwanahe Nadhir yahe ya iho Dubai ya mwambio kangamina mzazaha ho wanzauze wanzo ya jeiho hajafanya ziara zahe ngebidori waneri mtsashe visa ula mwana hafanya ze jitihadi hendeze mbio ataparse visa ya mzaze ya jia pashie huenda hula Dubai yende ya tsaheze meblo sahe shughuli yahe mwana hahe yanzae fanye 2026 baada balaula mwanahe mwanamshe haparawe mzaza hatu hamwambioka ekaito kango wendo Dubai utikubalibo mama husindi hizwako li hata huirenge utibalile mrukoli weti mrujo hanzi hao ti mrujo soma yenda wechi ula mzaze abiri hende habale mnakoli wa hahe hafanyaze formalite za hahe hakana argent de poche ya 1500 euro yeshele katwenda hula ngambandongo ya jado enshata joka hule zindu yabeyo kwenda hula Dubai kwenda hula aeroport ya Komoro samahani 19 kabidi mzaza pashi hafanyulaze formalite zenongo zahe pia zisa habako wakati okaja paro ende ya pashi haonomana mme hamjilia haja hamdemande namna yokaya hajohanza ya mrume na kodi ye mzaze haraya hambauka sina ujua ni rengendongo hamada zinu haukayo na hangwa ni shadadiza ni tinje harma dosia au balahindo kabanu mitu joanziha mitu ju soma yabone do ni kwa ndo aboni bali ya mdonaji te harma hasara karadhi bomana hangu sina ujua bala shehindu shawala mru ha insiste hambe mzazo kautike na rara banga sina mri hojo jabo shekoli utijitabisha utijiheze ndini ya mrunde tungojo ujo aeroporo ya jarenge yabo karadhuni delilie ba ishotsindu shahindu vahola mzaze hendengu shindiho hamuzisa yeshinu hindri shendu njoko balia ambayo mafenesi na naembe na mavuri hapa bon ula mzaze halejea ula mriaka humnike koli ya upara radona washiha hamjini hatu yabo hamambokatso daza babo mimi ndejo fanya ze formalite pia shaula radona bo yasa ya convaincre mzaze wajana mwanamme dingoni upara Sedi Hassan washi Salimani etsanda hatu haja haonola mzaze hamambokange na 2500 euro ngwanzo mzaze ya balie huenda hula Dubai ya mzaze amba ukaba na bati zingamanyi haukansujwa mfanyoja ukaa miti mdu na bidimbale ndongo jazini wamambio ke mrujo jarengezi nduzinu ye mzima kunaka ulwalia udwenda atahale mdungu tojo aeroport wesabo nsi ngarjo hum contacte ngujo huja jarengeze kodi re mavuria parata yanure mafenesi ara mavuria parezembe reze hadisi za 2500 euro kabati tabu emruwa gujo huja ngujo renga zombili yemru uparo hamza hau haya tena kula mzaze kaja shindaya harazo ngobo za umba wala wandu ndo wafanya declaration he mapesa ya timizi 4000 euro saila haukanga bo 2500 euro ya Sedi Hassani ngabone 1500 euro ya agent de poche ya ula mzaze ze formalite pia zene zifanyiwa
ye mzaze hende hapashia haroha normalement ibidi awasili Dubai 22h yondelera awasili ti normalement yondelera awasili evoli kansi mzaza sibonsi hende hulende atsaze kolizahe manesa yozika koli mbili wake kole ya he binafsi wake koli ya tilwaze 20 passport ya tilwa ne mafuria pa ne mafene sinezembe ya bandaziwa ye mzazende bale koli ya shinde Parisa de kole ya hae shekoli la kaneze 20 passporo ye mzaze kaja iona shilande shatsongeza oyi na dhiri yatsu shindo Parise mzaze hakana dinande habaki hata 1h du matin hapara Komori ika 4h hawambi okangabo za ajiri haukaya wanduwa jahunura nguve 22h wanduwa roha pia sibakiba natanga safu karenso na mzaze ya roha walaba waremeze telefoni hunu Faransa wanduwa baba ni habala kwa tujwangu afanya oje mzaze haji hundu bala yeche hula horengaze koli katsu one kole ya bili daila ya sindiziwa si hale wala mzaze hajaharengwa buyaje interpelewa bala wala wakautsaha wawone mwenye koli swafa ukawasa wajozi lomoni donc wakaufanya kusudi waretene koli iliye mri ajoka wa eche ya jimanifeste wa mwone wende wa mwinterpele mzaze ndarengwa wakatula ne hifadhi ya hula Dubai wamwambi ya ukayeba nurenda mbatila tsakodi hula tsakodi ya ebenge yabo gebido wende hata maudu urejei harma 17h uje utsahe koli una mzazamba abo wiwi paska baba kuna hui Parisa abo andwa sango wono abo ngari jonda retsahe wamuliza harmaze pretext zao na bala wasango one koli ngwa warmu anketi ya hao wala mzaze hapara Komori 4h du matin waka Komori ndo akaupara walo Ulaya walo la warudiwa pare ola nadhir Woimananyasi nadhiri mgwajo humye hana mo bahafanya zinji akawo dende akautasha mzaze visa abo yakamze wahi omana mahe mzaze woi mbabahe mjomanitsi zamba banu yesaila nadhiri ya jimeta en contact atendea parsola mzaze yarengola mzaze wambilo kana mrejei maudu saa 10 mwejaza jiyo za unu Dubai mjemdenge koli mtsahe koli rajo itsaha mjemu itsahe kama iparsabana jom paran wenzao dizo wajipresente waparo wambilo wende wajipresente ila saa 10 mweja wende hula mzazende harengwa tilwa hula raira wonadhiri wandiso fanyo anketi mzaze harengwa mafoto esela hambilo ukaba nekoli yaho yinu ino haho unsao mzazambe nutsaha hangu inutsiruma ya hangu da ila na ibali ya ila ula mzazesa ila ula nadhiriba hauziswa masuala hajibu hauzisiwa ekoli ni ya mrindi bekoli yo yamru para Hamza wende abida jerenge bidaje hunu aeroporo kajaja na bala Hamza yebo mzazi yako roha harengeni merwanika woi nadhir hampara Hamza mambia Hamza baba msojojo aeroporo njeni rengeka mzaza sawa swili shana dhiribo ya parwa yende arengela koli ya hahe kajenda hambe polisu kanga mjo shahele waze nongopia kajenda ye koli retenewa ibulwa yundi hana ne mafuria pakazo abo juu ne zeyembe habandaza ze pasporo 20 zika homoni zitolwa kwa ziwano pasporo za shikomori za fanyiwa za kaube hayu Hamzambi lo ajende ya irenge ula mzaze wakatula wawaze mapesa kwa jayarete ne mapesa lo mgwahibenze wamnikaze 2500 ya rumanizo 4000 mzaze harenge mapesa wambilo kabonga mjojo ahenda abo bien sûr akarma enquête wakahumtunda shaono kabalabaha ye mrasaji manifesta akubaluke koliyo ya hahe hambango nde recupere wambio kababanga mjojo ahenda mzaze wenzao ula Hamza kajenda arenge koli karchu jwale woyune kahaji manifeste shaka agenda mzaze haretenewa hautsa Hamza ende sha Hamza kajenda washukuru alibere mzaze no la nadhiri wenzao nadhiri wa balaya la mapesa wenzao konsulia wa Komori lo Dubai wende waweleza ihadise heli ya ajiripia okonsuli wamba uke mapesa anu ngari ya gardeyo karinabu ya toabana ukakartu joka mzaze ngujo kornaja hunda na mashaka rijeri renga avokabo nsijuba neketso kamzaze hunda na problem mzaze henzahe
hafanye sejuru ya hahe hahulizo akahula ene mwana hahe afanya zanongo yakahenda hula wakatula zanongo zibakishane serikali ya Dubai na Hamza ebengabo bien sûr ne serikali ya Komori ko bidi wa contacter wa kaubidi dongo amanda hizo haukawa ba yo serikali na serikali jaboko waoba wamba ngwarengwerele ehifadhi ya hiyo Dubai wabwe anketi watunde wajue erezo ilo yabo yotinongo yalona maudu ubahanu balamzazelo 26 lija yonde sejuru ya haya kawisare jeoma siwani nzazeho jaha haya interpelewa ne hifadhi haukabo sirma emana mzaze interpelewa ne hifadhindi dokabo sirma ya ilaula ya Dubai wa contacte daula Komori ya hadisi wabu wa dossier nzazarengwa hazingarwa yabo endezahi harme hifadhi ya Komori hendabu lanketi habo hai passport habo hai telefoni yahe hauzishwa masuala hajibu haoneseza mbeha ambaye ajiri pia heli akabaleko liyo hahanso abwata yemasi hutar dans la nuit hachililiwa sha ye passporo ne telefoni iskazi gardewa hende hata wakati haparwa hende haremeto wae telefoni she passporo yambangwa igardeyo paske baada yu kama ore wafikiru kati joja harenge henzahe benge wasawa onokakati na indini sha hari hanketi za hawa meneyo wagarde la passporo ubanuriza mbo banu tujo kamzazare metewa ya ukajare metewa she passporo ndoke ye hifadhi ya Komori wambangwa igardeyo na umeneza anketa tenisku mzazajo kanzarohe hauntujo anongo nini ngujore metao plus tard abahe ndongwe bakisha ndungwa juzi sawa we yafanya zanongo radona gemkini hoka hatawa hendeza hebushini shanga masuala amdo wao anduwe shao harumaze nyizi ukange jomkini hoka radona we itside mwenye dossier so afishawe imru ya kauni kwa kalbajari ili yarumishi harumandongo ya nikandundongo ya ulo Dubai eza barindi ni watolo 2500 euro ni Sedi Hasani yatutsa hamdumdwa jiamnika shamri ya joleo kahamawa mbese yonde ranso e parti yawe yakobeshwa heli njelezao mrajo jo jeleza paske banu anketi nwandu tso jeleza ijomkino ka wondo mkati wawe yakobeshwa ze passport mkini hamambo paske nswele wambia kana 2500 yazibeho Dubai yabwesho Muhammadi we yalo na mavuri hapa na yembe yabwesho Hasani ito ambazo ntina zitoni kwa Muhammadi na abo otsanrwa jula nao woti mkataba akabazima Sedi Hasani jomkiniha yabwe kajiradona ijokiri yonde ya jokobidi shayeho tsokangwa tingoja ulaya jahandania nike mzaze koli weibahe ya ledingoni ya jarda remete mzaze mapesa warudiwa mambio kaba bato zini kamrumzima ezinzilanda Sedi Hasani msalimani yetsanda na radona mhaha azinu mjulanaji yabo mrwa jojo tsanganyambo kaya no yabwe dossier kaya mrumzima shawafanya payo kaya ngamsible mre kasati mikekoli yabonga nzo ndunga dingonu jomnike mapesa yabwe jomkune 2500 euro yinu lindele funfulawe Hamza ko bidende anikiwa yamjelezo miboltu yamjelezo yotsukatambiwa mjelezo ka ijomkine hoka wondo mkatio wawo yi hakawe jomkine hoka dona sani kwemba be yahe Sedi Hasani hani kwemba be yahe yababa hange mkine hoka yambesera dona habalia habeha ulabai habeha donc yababe bide 2500 inu hamzende yale mbabe ya hae ngamjelezo njamba yonga mjelezo abangarele zao gemrulo dingoni mwe dossier nudo mananga rjo kwandwa no waili hezanketi za hatu wansi wandwa lo harma woitsinde directeur de police woitsina Sufu Kaisani woitsimru fanya hazo migration shana ndwa aeroport wafanyo hazi hiho yewo woneze passport zinu zijaji aweka bidi bakeba buhanketi wanduwanu wazingara weshiliwa wafanya handongo zako li yekaka batima babako ikawa te hadisi nu watingojo la zambanje ubahirike kardizazidi hunu sambi harengo hafungwa passport za trafficking zifanywa uhelikao da present information gemkini hoka passport nzima banu ngenda wata 8000 euro passport nzima harimaze passport zendo Dubai zeni kwema biduni no anduwa jeni wao warumyao ze nationalite za Komori bahi passport nzima renouvellement ngenda wata 8000 euro boanyawe dabo nsike jafa ebanu sambaso ka urengo afungwa nabo mkati orengo utilwa hunungo tsingo henda
waja waziri wa handabo habari sandani sambasa ngozi kandizo sainu waja wabile hadisinda inu yebanu wanzoa ndo amalabandawa yewe ndo beulo hadi dingoni mwe hadisinu wendo ganzoa komori waja wambilo adobi yamdulo hadi dingoni mwe hadisinu ya heze passport zichingwa ulawe halinu zendase huziwa na hunando arenge sambi wa mfungu na banunga bandurango nchila hata leo nga zijumotofanyi ebenge kwezi mimi tika ujamu tosari ya kwanga simasiku nga wandu waonao mpira abo leo shamshukuru yobale tengwe kaliti shachi walidunga obanu nimwambia nuke hadisaize passport yinu ngarendao ngarjoja na suite yani ribuwe dossier batu ngasi harma information ngarendao ngarjoja na suite haukanga rjo karadona woyimru yatsoka uruma shawoitsinde munyize ndongo woyimru yakahwanza unde mna kalbajari wa hahe ngarijwa kasedi hasani separé kange harma dossier yinu bae Hamza separé kaikso kange harme dossier shami mi personnellement ngamjilezo hautsanzi woko andwanuo wararu linukanga zima ke jajo kiringa la hakika mwandu wako aeroport pia ko pashi nendela bale barua woyabale kodi ritso jula na razola malambali na mbali itso jamba na mtsanganyi hemba ishemru mzima yewe hasibabu indi donc abongalele wao kaya ye dossier inu dossier kaonge bido andu arenge suite ya wajue ando be ulo dingoni mwema pesa anu neze passport zinu woyimrindi nemru yakana 2500 euro yakaurume mzaze neze passport halafu haka ufanya kusudi ya tiremete yani radona katajo jobale mapesa balene koli haukejo ka inji hoson mwe ajo mkubala baliye monti kadwa vile kabonde bwa buhandrongozi jole wa rezo directo kaya ila rezo ya bula donc abeka ubidi wa nise ukawewe ngobale mapesa ngojomnika ni baleze passport ili disperse ani rifanye diversion halafu la tena watijoshinda welewa shobanu wajitruve ukakwa jaruma ampli dawe mapesa atuweshwa mraji ze passport za bweshwa mraji shaza tsokotsanganywa zini kwa mndu mzima yabo sisi mndugu jojelezali yokano wa wandu walona rezo wararu warumilwao ya uloba nudo ya warumi kwezi wanama watukufu nsuka mle jumazinu leo haukanga mina dossier muhimu shanga mtsawori hensirje rongo wakati jo shindare jeibanu tena insha Allah taala borjokana mo shanso kanzano nese information hiyo na homba Mwenyezi Mungu kemshindi mnidungu wandu pia washinda waelewa ukweli wa he dossier yinu ngasi na suite ya he dossier yinu kanga si harma zanketi ngarendele yao rijue majini dimku walodingo ni mweza afeli za ese passport shara ngule ongara nzori tanabahisho akomoro haina mrupashio na rengeze hadhari za hebo akomoro haina mruroho bonsi juu zinsi za mado zinsi za bili ngabandu wajaru wasibanu waparswa na problemu jizo haina mruroho bonsi juu niko mrukoli mrati tona na abokartu anza terti soka mrati lumemwananya shamduna rumani mromju wao mrajojoke mroyeka hendetsi kuwala ngamjwamba mruka enda nsujini baula mru msujini wa hamadasi hauhazi bandani bawo mnduri mju wao hausaba ndama jibawo mnduri mju wao shazeno ngozinu ngazitawe tisoka oai wamenyo wema abanga nzo mrado kapuita ho mrufanya rongo jizo ngaronondo ngozi nji banunga bwandu wanju wa personi problemu tso sindazinu halmaze frontiere kasibabu de madanganya yani ebenge kwezi wa Komor na renti mbabie na ifte mahusus mrado fanya hadhare kamnungo ndo yanje halmanongo za upashia rekamnungu roho ndo masiwani rekamnungu lao maswanu jahunu mruyale ngeze hadhari pia haukanga rijwa uhele dunia kauhaleo izoti zo za mizo amafenes za nizo amavuri hapa wakaufikiri kazi nao na aboze scanner ngaspanyo hazi zi identifie ze passport ya mrenda aparisio ebenge kwezi watukufu izonde zenongo na tsokanzani mweleze ni banu na utsaso amahe kaitso kati rongo wa kalma la tustahik ekati shinditi jeleza hena mnekaondo yabidi wonde sedi zwa Mwenyezi Mungu na mwambianukaya le 12 ngasibon o harma shababi mkombozi wa daula haki atendelani fundi watu Said Abdullahi le 18 ngasi harmo mjiwalio o harmo konseri ya he mwanamsho hatu artisti mengoni mwema artisti mahuwa Komor na mtadza hatu mwanamsho hatu bibi Ridwa yabo hawinji na rendera isute na uka inunde konseri ya mando yae o harmo mjiwalio rangu yandiso tsabua harmo nsini ebenga abo kwezi atampakanda abo garjo honda na haruma mada za satena naomba Mwenyezi Mungu ke tishindi titekeleze risala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.